Studios. Marafiki wa uongo si wataki. Nana nyanya ingi endama kwa Facebook, WhatsApp, TikTok na Twitter. Namaza utelio nyebite na komanie na stressi ya maisha. Namanie munyanya wawone Yesu, nimanyete munyanya wawone Yesu. Nalange no stressi, nalange no stressi. Mumo waku netangitwe kwa mumo. Neema zako zanitosha, marafiki wa uongo si wataki. Yana zia sukulu, ila zia sekona, ila zia chuoni na ndeto ya utelio. Oila mukusoma, umwisoveane na enjeji. Nondo ainge menyu matometwe ni satani. Kumanza dhayo wenyu, kumanza maisha menyu. Malange mumo waku netangitwe kwa mumo. Neema zako zanitosha, marafiki wa uongo si wataki. Wamutamizie Paulo mothokomi waku mweyai. Mumo waku omweyanie tata wakwa, ona kwa take mweyai. Neboya mumo waku musieni wakwa umbeanie. Mumo waku netangitwe kwa mumo.